Kukod nga sinagpawan ti saba naimas da ito yung sidsidaen dyan mo no agsidsida kay ti kastoy kukod with banana. Okay, first step, masapol ti kukod nga karne and saba banana ti pig ken bawang laya ken lasuna. Masapol pa iti pamintal tatan iluto tayo na ipisok tayo dya pariyok ikan tayo ti mantika na ipisok tayo dya laya ipisok tayo dya bawang tas kiwaren tas ipisok tayo dya lasuna then kiwaren hingga na makisa na laing tas ipisok dya kukod karni tas kaluban ta palok nangan tas ikan ti suka ta may jalang sina ikanan ti siding tas kiwaren manan palok nangan ta no may maya nga kanan tas ikan ti danomnan tapos ikpan mo sa ban tapos mabalin mo nga kaluban pagururayan nga paglulungan na dahil takanan tayo pangal daw tayo apo tata nagburugan inikam at asinan tapno at tatiraman tas inikakpay iti patis ngem depende di panagraman nyo depende di kaado ti ipan nyo nunya ti kayat yo and then kinalubak at to jay ikanan finished product na kukod with banana.